Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ, our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please kneel for the Jubilee prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ing magmisa tama po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Isulod yay bayang pangatao, amela lang agpangking wangis ning Diyos, ami patutuan, agpangking kayang katuliran at kabanalan. Kilagyan ng paning anak, ang paning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo mantabiya kaya kayo. At kaya ko ang timurin. Pangadita lamunan po ring ganang mi apektuan king wildfire king California. Ang timurin uling medyo marimla, manyaman po yung matudtod. Dapat tingalwang mga tuwa rugo manguko nala, sisipon nala. Pangadita langan po dingegan ng senior citizen. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo kimip nung kapakumbaban, sisyan tamo pa yung kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikang dadalungan ming mipnong katapatan, Gino pakalulu. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, dinatangkaban ausan ding palpikasala, Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, manigapuka para kaya kami, king danen ang wanan ning Josig pa, Gino pakalulu. Ginoo pakalulo. Ing Diyos amayupaing tuto pakaluluwa na katamu, at king patawad na rin kasalanan tamu, idala na kata sa king biye alananggang. Amen. Manalangin tamu. Oy paming mayupaya, inganak mo tinggap na ingke kaming kasakitan, ban ituro na ke kami ing kayapan ning kapibabatan, king makatawong kapanandaman. Pakiramdaman mo ring panalangin at around me para ka ring masakit ming kapatid. At alasdas na sana ring sablang magdusa king sakit, kapanandaman o kasakitan, ing mepili lang mipnong banal, maging banal, at abalo ing makaugnela kang Kristo, king kayang pamagdusa para king kaligtasan na ning yato. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggang. Amen. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Ene pailalam ning Diyos karing anghel, ban manuknangan king bayong yatong malapit ng datang. Ing yato kaya katamong ngening pisasabian. Bagkus, antimo ing masasabi king metong ng dake ning kasulatan. Nanuya ing tao o Diyos, baming ganakan, o ing anak ning tao, bameping ingatan. King ditak kapanawon, gewaming mababang bagya karing anghel, dapat pitunganan ming ligaya at dangalan, ang mga intulid king metong aari, at gewaming talapanibala karing sablang bagay. Inyang ing Diyos gewaning talapanibala king sabla ing tao. Ing sabla pepasakop yakeya, king kasalukuyan tayapang
akakit sa sakop king sablang bage ing tao. Dapot ing akakita mo, ya i Jesus, aking sinaguling panahon, may gawang mababang ditak kesa karing anghel. Ngeni akakitayang makakorona king ligaya at dangalan, uli na ning kamatayan adela nana, kaburyanan ning Diyos, king takman niyang kamatayan i Jesus, para kaya katamungan. Karampatan mong tutu, kinging Diyos, alina lang, at pepanatili king sablan, ing gawaning ganap i Jesus, king kapamilataning kasakitan, ban adala na laring dakal ng anak, king pamakirake, king kayang ligaya. I Jesus, yang panibatan, ning karelang kaligtasan. Ing pabanal karing tao, ya i Jesus, ya ampon ding taong pabanalana, metong lamong ikpa, inya enala pikarine ausan kapatad na laring tao, antikeni ing sinabi na, isalita ke ing lagyo mo karing kanakong kapatad, dalit kong kapurian keka, king arapan daring sablang tao makatipon. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Binyemo kingke kang anak, ingupaya baboning sabla mong lelangan. Binyemo, King kekang anak, ingupaya, baboning sablamong lelangan. O Ginoo, ake kaming Ginoo. Sakdalya kamalan ing lagyo mo king mabilog ayato. Nanuya ing tao ban ke kayang gaganakan. Nanuyapin ing tao ban ke kayang pagmalasakitan. Binyemo, King kekang anak, ingupaya, baboning sablamong lelangan. Makanyan man lelangan meng alus kapantemo. Pitunganan meng kamalan ampon ligaya. Kaya mo penibala ing sablang dapat mo. Lalam ng upaya pepasakop mo ing sabla-sabla. Binyemo, King kekang anak, ingupaya, baboning sablamong lelangan. Ding tupa at baka, pati animal ang mangalyap, ayop at asan ding danuman, at ing sablang kekawan, king kadayat-dayatan. Binyemo, King kekang anak, ingupaya, baboning sablamong lelangan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ding kautusan ng Ginoo matulid la, ni naman ing tupad tula ing kamtana, ding utos ning Ginoo istula, babielang sala karing mata. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ingino mantabi kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pamamasaking mayap a balita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus at dingkayang alagad mintala Capernaum at kabukasan aldoning Sabat kanita linubiyay Jesus king sinagoga at tinuruya ka rin. Pigmulalandering tao uling king pamanuruna karela tinuruyang mipnong kayupayan ere kalupa ring eskriba. Kabudabod linubiya king sinagoga ing metong alalaking alip na naning marokay espiritu
kukulisakyaw nga na nanong pakialam mo kaya kami, Jesus ning Nazaret, minta kaketi ba mo kaming lipulan, balo ko nung niduwi ka, ikaing banal ang menibatan king Diyos. Dapat sebyanan ng Jesus ing marok ay espiritu nga na, tahimik ka, luwal ka kayo. Kay pagalgalani ning marawa kay espiritu ing tao at kukulisak yang linwal kayo. Mga pamulalala ring sabla, inya ngarang may papangutang, nano iti, ngenita pa dindamyan, agyunong utusan pati na ring marawa kay espiritu at mamintula kayo. At mabilis may kalat king mabilog a Galilea ing balita tungkol kang Jesus. Pakamalang kong kapatid, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya o Kristo. Isang medyo malamig na umaga po sa inyong lahat. Maya payabak ng Diyos po kaya kayungan. Salamat po, kayo may patutod. Agad kong may gising. Manyaman po yung matutod, masarap matulog pag medyo malamig. Kahapon, ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagtawag ni Jesus sa kanyang mga unang alagad, the first disciples of Jesus, Simon and Andrew, James and John. They were fishermen. Magliligo la po, mangingisda. At si Jesus lumapit sa kanila at sinabi niya, "Follow me. Follow me." And they followed Jesus. They left everything. Tignan po ninyo, no? They left everything. They left their boats. They left their nets, the fish, and their families. May magnet, parang magnet si Jesus. Anong ibig sabihin nito? They left everything. The call to discipleship is the most important call because it comes from God. Tawag po ng Diyos yan. They left everything. Ibig sabihin, the call of Jesus is the most important call. It is over and above any occupation and preoccupation. Kapag tumawag ang Diyos, kailangan iwan mo ang lahat. Kalingan mo po yung ganaganis yung minawusyo. And they followed Jesus. Bakit kaya sumunod? Medyo kakilala nila si Jesus dahil yung ibang disipulo ni Jesus ay mga naging disipulo ni Saint John. Na po? Saint John the Baptist. So yan pong nangyari sa kanila. Mangingisda, fishermen, they became disciples of Jesus. Manasan, asan, pero menasan lang tao, fishers of men. Yan po dapat. Kailangan po sa atin, ganun din ang mangyari. Kailangan manasan tamo muna naman. Kailangan meron po tayo na ilalapit sa Panginoon. Palagi kong tinatanong, ilan na ang nailapit ninyo sa Panginoon? Pilano po nga lapit sa kingapong Ginoo? Ilan na ba ang nailapit ninyo sa Panginoon? They became disciples of Jesus. Apo? Alam ko, mahirap. Yan po ang Ebanghelyo yesterday. And now the gospel today, Jesus taught them with authority.
divine authority. Makapangyarihan ang kanyang mga salita. Bakit po? Because Jesus is the Son of God. Hindi lamang po iyon. Po, pinakilala ng Diyos Ama noong nakarang linggo, "You are my beloved Son," the baptism of Jesus. They heard the voice of God the Father, and He introduced His Son. "You are my beloved Son." Na po? There is that divine authority. He is the anointed one of God. Kaya nung siya'y nagsasalita, pati ng mga demonyo sumusunod sa Kanya. At isa po sa mga dahilan bakit sumusunod ang demonyo, because Jesus is a man of prayer. Jesus is a man of prayer. Pagkatapos niyang mag-apostolate, nagdadasal. Pupunta sa isang tahimik na lugar. Pagkatapos siya po ay magdadasal. Jesus is a man of prayer. Do you want the devil? Gusto ba ninyo na sumunod ang demonyo sa atin? Pray. Pray. We must all become men and women of prayer. Kung gusto niyong sumunod ang demonyo sa atin, we must all become men and women of prayer, because prayer is our strength. Prayer is the strength of man and the weakness of God. Magiging makapangyarihan ka kapag ikaw ay madasalin. Kaya in the gospel that I read, pinaalis niya ang demonyo. Po? Pinaalis ni Jesus ang demonyo. He spoke with authority. Ano yung he spoke? He taught them with authority. He walked his talk. Ano po? Magkatugma yung kanyang salita at ang kanyang mga gawa. Kung ano ang sinasabi ni Jesus, ginagawa niya. Yan po ang ibig sabihin, he spoke, he taught them with authority. Hindi magkasalungat ang kanyang salita at ang kanyang mga gawa. Ano po? Kaya yung mga magulang, kami rin mga pari, halimbawa, nagpipreach ako ng forgiveness. Pagkatapos ako, hindi ako marunong magpatawad. Maniniwala ba kayo? Hindi po kayo maniniwala sa akin. Halimbawa, nagpipreach ako ng humility. Pagkatapos, meron akong pride. Hindi kayo makikinig sa akin. Ganon din kayong mga magulang. Sabihin ninyo, anak, huwag kang uminom. Pagkatapos, sasabihin mo sa iyong anak, huwag kang uminom. Pagkatapos, ang tatay, lasenggo. Hindi po makikinig at hindi susunod ang bata. Apo? Anak, huwag kang magpuyat. Pagkatapos, palaging nagpupuyat ang tatay. Hindi kailanman susunod ang bata. Kaya ganyan si Jesus. He taught them with authority. Apo? Kung ano ang sinasabi niya, ganyan ang kanyang ginagawa. So yan po ang kailangan sa atin. Kung mabait tayo sa simbahan, sa labas kailangan mabait tayo. Walang split level Christianity. Kung ano ka dito sa harap ng Diyos, kailangan ganun din ang iyong gagawin sa labas ng simbahan. Walang dichotomy ang buhay natin sa simbahan at sa labas ng simbahan. Kaya nga si Jesus, naniwala sa Kanya. Pati na ang demonyo, naniwala at umalis ang demonyo. But what is important for us and for Jesus? Jesus is full
of love. Full of love, kindness, compassionate God. A loving God. Na po? Kaya parang magnet si Jesus. Kaya maraming sumunod sa Kanya. Let us imitate Jesus. Na po? Tayo ngayon, ang Kanyang mga ambassadors, we have to imitate Him. Kailangan marami tayong mailapit sa Kanya. Ito ang tawag ng Diyos. Ito ang tawag ni Jesus. Amen. Ginong Jesus, ingke kang upaya, eya keng yatong iti, nga nawari, eya makabate king sa pilitan na puwersa, nuneking personal apama kiugnayan, mitatali ka ring puso at kaladwake ka, kapamilatanan ning lugod, nga tamong manalangin, Ginoo, kalagan mo kami kingupaya ning marok ay Espiritu. Ginoo, kalagan mo kami kingupaya ning maroka Espiritu. Para karing sablang tatalan upaya, magtagong pela sana babaw ning puso, ning karelang sasakupan. E kapamilyatan ding sapilitan a kautusan, nune kapamilyatan ning pamanyugyog mitmong lugod karela. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami kingupaya ning maroka Espiritu. Para karing alipanan ning marok a kaugalian, itimawa no sana ning grasya ning Diyos, kambiyaning sarili rang personal a pamagmalasakit, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami kingupaya ning maroka Espiritu. Para karing sablang tao, tanggapan da sana, ing karelang makataong ketasan, at ibuklat ding karelang puso king Espiritu ning Diyos, bayo lang marap king tauling pamanukom, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami kingupaya ning maroka Espiritu. Para kay katamungan, akam tanta sana ing pamisip ng Kristo, ban kanita ayatulan tamo ing sabla agpangking tune ng ugali. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami kingupaya ning maroka Espiritu. Ngeni adwan tamo po ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami kingupaya ning maroka Espiritu. O lubos mayupaing Diyos, ing sala ning kekang katutuan antabayanan na kami king dala ng Kristo, ding sablang tutuki kaya, isakwil sana ing nanuman makasalangsang king ebanghelyo, at parati lang makasadyang maminto kaya, ang magsalitang mipnong tayupayan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Mipuring Ginoong Diyos ning metsikluban, uling king kekang kayapan tinggap ming tinapay ang pangmikeka, tinapeng bunga ning gabunat pi pagalaning tao, apara kami magawang tinape ning biye. Mipuring Diyos, kapilanman. By this mystery of this water and wine, may we come to share the divinity of Christ who humbled Himself to share our humanity. May puring Ginoong Diyos ting metsikluban, uling king kekang kayapan tinggap ming alakayang pang mikeka,
alakay ba't karingubas at pipagalaning tao, aparakya kami magawang inumaning kaladwa. Mipuring Diyos, kapilanman, Ginang Diyos, apamatulan na kasana ni tingay na daroon mi keka, king mipnong kapanisyan, wasan mo po'ing kaya kaming dewakan, at patawaran mo ing kaya kaming agawang kasalanan. Manalangin tamo kapatad, baiting kaya katamong dawon, matanggap yarapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamay ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, ing lugod mo antabayanan na sana, ing balang penandit ning BME. Tanggapan mo sana ring panalangin at ayin at around me, para ka ring masakit ming kapatad. Ibalik mo sana ing karelang kalusugan na katawan, at alilan mong tula ing karelang kaligaligan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka antemoren, iyat nayo ring pusoyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos King alananggat lubos mayupaya, King lugod kaya kayang lelangan ing tao, adin yang mga intulid yang miparusan, King kaya kang pakalulu kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristo at kaya kaming Ginoo. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babye kapurian keka at ngaming kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Meet mo yung banwa, ating lapwat kingke, kang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan nging daratang, king lagyu ning Ginoo. Nuan nging daratang, king lagyu ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuang nging daratang, king lagyu ning Ginoo. Nuang nging daratang, king lagyu ning Ginoo. Tune kapin banal oig pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti,
Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigkaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Potang kakanan miya iting tinape, potang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasyat, hanggana king datang ka, king kekang ligaya. inyang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipo na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, at ding sablang tapat susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at maninaing subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen. Amen. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na kakatamo ning Ginoo. Igpa mi, Ayat siya banwa, misamba niyang lagyo mo, datan kaya kaming kaharian mo, may pamintuan ing loob mo, kaya ti solip antibanwa, ing kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni, amponi patawad mo, kaya kami ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi, kereng mi kasala kaya kami, mangin mo kaya paisaol king tukso, nunay kabos mo kami king marok. ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang mga Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kaharian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alananga. O Ginoong Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babaliktan din kaya kaming kasalanan,
nanelawan mo yung kasalpantayanan ng kekang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka timorin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Peace with you, peace with you. Iting pamiyabining katawan at daya ng ginutang Kristo, pagkalub na sa biyela ng gakekatamang sablang tatanggap kayo, Kordero ng Diyos, Amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami kapayapan. o ning ginutang Kristo, ing makaibiyetune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. King kasakitan ning katawan ko, sumaop kong miganap, king kasakitan na makatagan Kristo, para king kayang katawan, ay alang aliwa, nuning iglesia.
Manalangin tamo. Oig paming malugod, king sauk ning makataw ming kainan, ipakit mo karing masakit ming kapatid, ing upaya ning malugod mong pamaningat, king kekang ganaka, pakayapan mo lang, at ibalik king kekang iglesia. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Pakituklipyo po rin nilers tamone at di namong sauk karing maglinis ditak pong sakripisyo mo ne. Sana balang simbata mo tuklip tala deng nilers para mas mabilis yung mga naglilinis sa simbahan. No po. Salamat po. Ingino mantabi kaya kayo At kaya kan timorin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pang inganak at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daun ne umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.